Anya laki din! Nagsapa ka matan, Wilma, balasang ka. Ay, wala na. Masapak man ang mapan ijay ili. Anya nga iti mapan mo aramidan ijay. Adala mapan ko alaan nga ilakok iti online na. Kastaya, bado ka day. Wala na. Ag-text kanto man nga raw no sumangpot ka ta umayak to iji balayaw. Umayak agpili iti bado may kinilakay ko. Ay, wala na. Tapno da kayo ti umunang agpili apaman alukatak. Wan. Isuasaan mo aliplipatan nga ag-text kanyak Wala na. Apay, saan ka kadipay amabisay, nanakaw? Ay, mabisinak mo ito na, tatang. Ngamlipasak man pa'y apitsuran amin dagiti blouse kan pantalon alakok. Tapno jay tula ag-edit kan ag-post ti aramidak inton madamdama. Adupay aya, tasya ka unti mangituloy, tayin ka manganan alakaw. Anya laki din, tatang. Alaki din. Inkayo kiti nagpalpay di salas, tatang. Mga anak, malpas kula da itoy. Ala, makamo ka man lagay. Agam ka manganain. Saan nga umdas, tiganan siyam dita, no agsakit ka, kunak tumay, tanakaw. Nagadumat ipupos ni Vilma alako na a blouse kan pantalon at napay sapatos kas kada kitchenwares. Ha, ay kat nasaya at ano ipos na, tapno at adda nga umado ti customer na. Nangalaan na kumamit ngay iti puunan na no bilang laang. Ha, Siguro imutang iti dakkel. Nagloan siguro iti bangko. Wano adda bumbay ang nagutangan na ti salbag. nay, apay nga akastamot ti bagbagam bakit? Awan nga min ti amok a pangalaan na dayjay iti pagpuunan na ket. Ti ko namkit de, imutang iti dakkel agatad. Bakit? Hay, kundi negosyo, ngam utang met tinagapuan na, ha? Anya lakit din. Ay nano siya klamay sa. Uray sa anak kun nga agnegosyo no nagtaod met laeng iti utang ti pagpuuna. Anya ka din day ta nga ibagbag ang Brenda. Dayjay man Wilma, kundi post itila ko na a blouse kas kada sapatos kan kitchenwares. Ha? Kat, anya ngay nga ron itano ada ipupos na alako na. Ay nanana, awan lat amok a pangalaan na iti pagpuunan na no saan nga utang. Utang dito'y utang ijay. Ay, anya lakit din. Loan dito, loan doon. Anya? Ay, di lang nga tamabain nga agpopos itila ko na ngam utang mo tinagpuunan na. Ay, una yun, aya. Apay amasar da di a Brenda kadagit ipupos ko alakok. Ay, amomot na di a babae. Nagtangka ti apal na. Kan may sa? Awan bibiyang na no nag-utang ak iti nagpuunak iti panaglakok. Katuon man. Awan parikot nga uray umutang ka iti nagpuunam. Lakit de, amo mapagpusipusan ti kwarta. Anya lakit de. Manakibiyang nga talaga da di a babae. No di na kahit makikita dagiti ipupos ko iti social media, di unfriend nak. As easy as that. Bay amon oray pa no i-unfriend na ka, no istok nga istok, ay kad makita na lata Ay, unayin ay ati tattao iti aglawlaw. Problemaan dati san arumbeng a problemaan. Bay amlatan balasang ko. Ituloy mo lata ti aglakaw. Awan ti maitulong lagi ti kaski ni Brenda.
Amangan no awan aramidan nyo inton bigat. Ha? Ay, awan mo tanakaw. Apay ka day. Da kayo kuman ti mapan makisarita kini pari Billy. Ha? Isulaangan ti tangdanak amang ni aramid iti paglakwak ti sango ti balay. Ay, kituwan na anak ka. Simang putmutan dagiti in-order ko ang materyales. Iaramid nakit din no awan papanan na. Tapno man malpasan, kat makalakwak mutan. Wala anak ka. Ala, no, daramida minton bigat. Aramida mo. Tasya ka, ti mapan iti balay da, inton bigat. Wan tatang, ganda kayon ti makaamu amang isuro iti aramidan na ah. Masapak ngamin amapan ija ili inton bigat. Mapan ko alaan man di bail nga in-order ko. Isuka pa nga ilakok iti online. Ay na, naimbag ka pa'y kumarin. Naparugya mo di sango ti balayo ang paglakwam. Aywan, kaasi namot ah. Adamot basit na urnong ko. Iso nakagatang ako na iti materyales. Iso dayjay, trabahon ni pare Billy. Sana all. Kaanukmat nga tao mairug iti panaglakok ijay sango ti balay mi. Ay kat adan tulat tamot ah, si kakit dimot. Ay ungayom. Anya ngay matilakom ijay no bilang lang. Plano kong aglako iti sidaan. Ta iso mati awan dito'y purok tayo. Aglako akman iti karne, fish, kan natangkas jay. Ay no, mayat day ta na panunot mo mare. Mayat, tapno asidag ti paggatangan no ko. Saanan ama sapol pa'y amapan ijay sentro. Aywan ah, iso pa ilang at ilakok. Saktong manan agnayon no kasano ti taray na. Una, kano ka ngay amang rugi? Basta lakit ti malpas di ipapaaramid ko, irugi ko na. Mala, i-post mo to iti Facebook, mare. Tapno makita dagiti kaaruba, kat umaydan tumat gumatang. Kan tapno makita mat lang di tao at timangkan, tiapal na. Amumon, mare. Istukak man ti Facebook account na diya, Wilma. Kita na damanen post na. Adda ngagpaiso. Ha? Wilma's Meat Shop is now open. Kuna naman. Anya? Kaya't asawon da ito'y? Nang rugin nga aglako ijay sango ti balayda? Lakay! Lakay! Umay ka! Ade pakitakan ka! Apayaya. Kita da ito'y impose ni Wilma iti Facebook na. Wilma's Meat Shop is now open. Kuna naman tan. Kita niya ko maitan ng lokatan ti meat shop na. Nasaya ta, tapno adda asidag paggatangan iti siday. Anya laki din na ya, bakay. Uho! Asino ngay kumatimayat agumatangkan ko na? Oh, jak lapat yun. Anya, ay unay na itang ugalim. Ape nga minaya nga, stock ka nga stock iti Facebook account na. Anya? Stock ka nga stock, sa akin no da makitam, tila may bagbagam. Imbis aso manao ka dita, ititiltila, ibangon mo kayo din, tado ti maarami ti jabangkag. Aggagit ka, tapno makaurnong ka, kit addamot pagpunam. Ha? Sana day tagis, istok to bubrahim. Saka umapal-apal. Apal mo la day tatim mangkan kini Wilma, iso kasta ka. Niya kalaki din. No syakla amaisa. Kupay ti mapan gumatang iti sidaan ijay sentro, ngam ti gumatang ak ijay ayan ni Wilma. Ha? Hay, anya ka di mananday ta nga ibagbagam. Sigurado ngamin asaan abaro dagiti lako na. Istak dagi jay. Ha? Agsakit lakit diti tiyan no bilang laang. Aniya? Iso ada kayo nana. Saan kayon agumat gatang ijay meat shop ni Wilma? No diyo kayat nga agsakit day tatyan nyo. Si kakit dimot, Brenda. Namin naging matangak ijay meat shop ni Wilma.
Gamawan pa'y mo tinapuutak asim makitityan ko. Ay, anya laki din. Ha? Kat, alangan nga urayan nyo pa'y nga agsakit ti tiyan nyo, sakbay kayo asumardeng agumatang ijay. Nagadula kat manan nga imbagam. Aday ta ka manan nga agdadadaw lakunakaon. Timang ken laang nga apal mo day ta iso akasta ka. Anya? No di mo kaya't amakit kita dagiti ipopos ni Wilma. Saan ka ngamin nga istok? Tapno saan ka nga umapapal? Kas jay laang ka simple. Maawatam. Ayunay na di Brenda aya. Anya nga dati basol ko kankwana takas jay ti bagbaga na itilikliko na. Anya laki din anak ka. Kasla saan ka na irwam iti ugali da iya, Brenda. Ay, sa bagay matkit niya. Ngamno pa'y kasta, maas asar ka nagiti ipopos ko. Isulak ko maati maasar. Saan kat akas jay, ama panagaw awis iti tattao, tapno maasar damot kanya. Ha? Anyat kayat mo asaway na nakkaw. Kanawin ngamin ama mapanijay ni Nana Dora. Mapan na ibagbaga, asaan ka no a safety lakok akarne ditoy. Saan da ka nun agumatgatang, taang mga no agsakit laang ti tiyanda. Anya? Ay, una yan ni Brenda. Ay, dadaalan ti ulo na. Gapo ititimbang ka, nga apal na. Ay, una yun aya. Malabay amlatan anak ka. Di mulatan, di kaskasaw. Basta aglako kalata. Basta mo iti bagay nga wanda ka nga aramidam. Tuloy lata. Anya laki day. Bayam takukwa na lang tumapapal. Mare, sika ka di ti akin kukwa kadagiti materialis analabsak igiabay ti balayo. Ha? Aywan mare, kukwak dagi jay. Apay ka di? Sana ula talaga. Talaga nga umas asinso ka na. Si kakit dimot, basit abanag mare. Mangrugrugi pa'y laang. Anya nga iti plano man ang ijoy. Kwa, sari-sari store ko ma. Uray basit lang nga pwesto. Tapno paglakwak man iti agdudo maala ko. Ay no, umapalak man mare. Sana ula talaga. Adamot basit anaurnong ko iti panaglaklakok iti si daan. Kan, inawin mo pa dita panagon online selling ko. Isumanan ati ingatang ko iti materyales. Mayat mare, itultuloy mo dayta. Sapay lako ma, tagtultuloy ti panagduras dagiti negosyo. Agyaman ak unay. Kayat mo asawan. Mangipatakdaran ni Wilma iti sari-sari store na ijibalay da. Un ka no, nana. Isum ilagayam anagado ti materialis analabsak itay ijay. Ay nagganasan. Asidagtaon ti pagkatangan iti abastaw. Saan na masapul pa'y amapan iti sintro. Ayun nana. Saanan ang masapol pa'y nga aglugan iti tricycle. Tapno lang mapan gumatang ijay nakaadadayo. Addanton, asidang. Ay talaga nagagat ni Wilma. Iso ang nagbiit adimur as tinegosyo na. Un nga rod nana. Nagrugrugi lang iti online selling. Naglako iti sidan. Sa ita, sari-sari store manan. Sapay lakuma agtultuloy. Tapno saan tula nga sari-sari store ti maipatakder na. Sarsarita kayo Dora di kalman. Lima basak ijay arubayan na. Kaslaad na nangag ko apag sarsaritaan nyo. Sari-sari store ni Wilma. Kaslakon ko na yumat. Ha? Ay na. Agpatakdaran ni Wilma. Iti sari-sari store na iti abay ti balay daw. Anya? Oh, apay kasta ti reaction mo ngay. Oho.
Tiyamat da dyan, Wilma. Pasig tumatlaan nga expire tila ko na. Ha? Oray sanon. Apay ngamin ayo, akasta ka, mare. Awan pa'y mati word of encouragement mo iti kumarim nga nagnegosyo. Ha? Pasig mat a discouragement, ti bagbagam. Saan a discouragement? Ibagbagak lang ti pudno. Anya lakit din. Ay na, no siya. Maragsa ka na iti panagduras dagiti negosyo ni Wilma. Sapay lakuma. Tamaadaan to iti branches dagiti negosyo na. Anya? Hay? No siya klamay sa to see is to believe. Mamati aktulangan no addanton an itakder no ita asa usa ulaang. Pwe, jak lapat yan. Lalaki din. Agpatakder ka no ni Wilma iti sari-sari istor na ije balayda. Ay kat nasayat tapno dati asidag apagkatangan iti abasto. Ha? Siguro kras mo ni Wilma anya. Iso akasta ka tunggal adda ibagbagak may papankan kwa na. Inya ka din dahi tanga ibagbagam aya, Brenda. Ibagam lang, Tonyo. Ibagam lang tapno aglin na wagta. Unay na ya. Oho, pasig tumala ang expire tila ko na ijay. Pwe! Apay ngamin aya akasta ka kini Wilma. Manipod ini nang rugi nga gilaklako iti online. Aging ga naglukat ti meat shop na. Ken aging ga ita nga nagpatakdar iti sari-sari store na. Kit kastalatan ti bagbagam. Pasig pa nang dadal. Hoy, sa anak nga umapalan niya. Anya ko maaga po nga umapalak. Ado ti tattaw ang mabalin kong apalan. Dayjay tupay lang ang babae. Ha? Never! Anya? Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti ipapaaramid ko a sari-sari store, tatang. Wan nga raw danakaw. Kit kaano nga iti plano mo pa ng pablays iti sari-sari store mo. Iti kabiitan a panahon, tatang. Saan kun apabayagan? Tapno makarugi akon nga aglako. Ay, nasaya at ano kasta nakaw. Ay, gayam. I-post ko man kiti iti Facebook account ko, tatang. Wilma's Sari-Sari Store, soon to open. Kunak man, tapno maamuan ti kaaruba, kat amodan ton ti paggatangan da. Ay, kituwin ipos mo. Iso kapay nga umadon to ti customer mo. Ti Facebook account ni Wilma. Kita man no addamanen baro a post na. Aha. Ha? Addamanen ti post na. Wilma Sari-Sari Store soon to open. Kula na. Ha? Impose na pa iti kalkalpas a Sari-Sari Store na. Ay! Kanya man na takit kita mi ti Facebook apakas asaram mo na. Ni. Anya ti mapaspasama king ka, Brenda. Nay, agkisew ka mo tay. Brenda, anya ti mapaspasama king ka. Apa yan? Anya nga minaya takit kita mi ti Facebook. Nan, kita man na da cellphone mo. Nay, ti sari-sari store mo ni Wilma. Salbag ka kide. Gapulang iti apple mo. Isuki din ti pagkiskis si wamaw. Ala, agkisiw ka lata rita. Baka mo kay ti biyag mo. Dahil tati maghanap mo, iti kinaman nag-apple mo. Salbag ka. Nyalakit di ngaminan, Brenda. Sardang ngaminan, day tapan ang dadadal mo kini Wilma.
Ha? Tapno saan kan nga agkisiw ka po iti apal mo? Saan ka nga minen nga istok? Anya? Oh, apay, di ka kadi mabutang no bilang lang tagkisiw ka kat ison ti pakatayam. Ay, anya lakit din. Nakababain adamag. Ay, sikakit di mat. Ay na, pudnuman ti bagbagak. Awad mat ngamin ti dakas nga aramidan ni Wilmakan ka. Ngam no apay akasta ka kankwana. Ha? Sapay saan nakatulungan nila kay mo no agkisiw ka. Gapulang iti apal mo. Ay na, no siyak ti sika. Agbutang kan. Ang mga no gapulang iti apal mo. Isun ti pakatayam. Anya? Sabagay, sari-sari storpay lang di nakitam kini Wilma. Sigurado no agbalinton ag grocery dayan. Isunton ti pakatayam. Ay, salbag day tanga apal. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.